إفارة وبخير تماشفان انهجاه ميوانا خلق عمي إيرو ماموستا عباس ام بهفره كارو خبات ماموستا دي درباري وجي دناس بكن ماموستا بخير هادي زار سپاس که موجی بخیر صاحب سپاس براستی در فتکی خوش بگو ام بحثا کارو خبات تی وجي بكن دب تماشفانان بدن ناس کرن یان ته خو بدن ناس کرن ادبجم وی باشتر بو و کتا گوتی نویم عباسا لگنده نصران ابوما لگنده نصران جی که سرطای مخوندیه و بکالوریا لقام مشلوم داوی کریه چند ساله جی که 2 سال 3 ساله جی که فلسفه الشامي خوندیه مخابین مبداوی نکریه و دست پیک دا دست بنویسان دنا بزمان عربی تکر د رومانیم بزمان عربی هابون المخابين او هدنا نهتا تشاب كرن يكجيل شاشتيا شهرستاني بعربي دبجن خطيئة الحضارة من البيرودي ونذاكر وشان شانو من فيسينا بزماني عربي هن جوانا مرقراندنا زماني كردي از انا لألمانيا دجم السهونة صالي من ألمانيا دجم اف 2 سال و نیم 3 سالی مگو از هاتما وی ولاتی خودیسانه که و از هم به وارین ویساندنه مجولم و هم که خود کم های از پاراستنا وید کم از بله ماموستا دست پیکا هشمندی تی وجي جو گند دست پیکر باندورا گند لجند ما بطيبات بغورناكم جند داريمي دوكا جند ما هبي يعني ام بيست مالتنا بون لي انا قلت حسيب بك بالزيدي سيدو بينجي حتى هذا الصد خندكاري هذه شهادة بلند تيدهنا اشتختورة بقرج مهندسة يعني قالك وجندكا جو بافي ما دسبيكا شيستي دسبيكا بري يعني بينجو تشتكي ده دبستان جندا أفاكر وبزوري زاروكي جنديا دانا خوندن لو راجيكي إمام بري هر كسي أم شون الدبستاني ودجندا تشتي هري طيبات الجمة خونا برتوكابو يعني هافيني دماغو بالدبستان دهاتنا سكناندن تدي نما تي برتوكي دبستاني نما جمتين خوستن ما بري خدا برتوكي با بكا ديفيجن انترناسيونال ناف نتوي نبياني اري وك ديستوفسكي وك هيمنغواي او برتوكي ولو روسي و امريكي تم مالا مدى داغرتي بون يعني مخابين او برتوخانا ما انا قلكي مظن بولي كسن زانش بيهات جبر خاني ها هيرفي بشتي قوم شون خاني ما تاني خاني هيرفي او برتوك ناف دمان كسن زانش بوهات ويدا ميدا ويدا بري تشل صالي او تشتات تباحث كر قالوا او بو سدمك قوت بوي جافانك تدي اب نويسكاري دخوينا مروبا دتي وك هالبسفانك ايه هالبسفان بي ايه دنگ بيج بي يعني او تشد بيجن بعربي بيجن مويبا يعني بوارة تاخد ايه دخوينا مدى بوغوز بنفيسم لي مخابين ما بزماني عربي دنفيسي قالك ناكوكي او اسطنجي دفي واري دمرتشيبون شانو من فيسي شانو بيشي من في او شانو بيجينج بو بله او زماني عربي من فيسيا وداوي هن راماننا دماغو من فيسي هنجي رامانا اشتراكيه وقفاره وكاد بيجن او قالك بناودك هن داوي دانا جوهرتن مكرا باري ولات باريزي دا وكرا قومي وقت بيجن ومبكردي شاب كرا او خب عربي هاتن ميساندن اللي شمان بعربي هنجي مسكن عند زهو بعربي بالميسانج بقو اف مدى استخبارات بقو دستوري بالنما جبلاقو دستوري ابن مزهات مقرتن يعني يكي بعسين فيسان بان افرتوك وني تشي ركن تشتغل مفاقراند قو تنبعسي يعني مخابن يعني لو راجي كيما وك سوزا كي داخوك ازهوب زماني عربي بالميسم
ويدمي ويدمي يعني تشي واشتر بيشم د شيستون هذا بري شيستون هاجي بلي ترشيبوي بشتري حفتي وسسيا أزقرت برمة عسكرية وده عسكرية ده تدمر بو بري الشرطة عسكري ومديري حبسات ديرا زوري بو مليكيش خبلن ترخصت وبردانا مش الشرطة برما تدمري الور درفت جمرت شي بوغو از برتوكا بخوينم واز بنفيسين جاردي از بقرا من فيساندني لو راجي من الور قالك انفيساني بزماني عربي انفيسين ليم مقالك جوانا تشاب نكرن چند كرد شيروك ما جناب وانا قاندن مورقرا نزماني كردي وهن جوانا بزماني عربي دي كرد شيروك دا دفرهاتنا وايه بزماني يعني دي بعربي دي وانا الباكي دناف دهاتنا وهن ايقوم فقران بزماني كردي مدناف كرتا تشيروك دا درخستن او كرتا تشيروك الفر خياكي نهاتيا مرنهاتيا او اخوار نافينا اخوار نا اخولات فرق نقبة اخولات واخوار يعني اخوار واري مني قندي منا يعني او قوتنجي كي لسريكي قندية مهاتيا سيد خليل كو ابي خديا في ماليا هتمشي كتقو اخواري ما تشيل قرتمين يتكر قرتمين جمي بوشت بو جويجي او نعم جويجي او تشيروك من فيسيا يصير اخوار بحثا خطيئة الحضارة كر بعربية نبسان دبو وتا بيرودي اللبناني تا او برتقام مبرا جم تشابمانية الور قوتنجو اف انها درفت مرنينة جبقو ام برتوكي دبستاني تشابت كت دور دم هاوي بردوام بي بشتي دم هات كاري برتقا خبينا مشترى تشابكن دوي دميدا شارتشيبو من جم هبالكي خوهاش خورشيد كرد علي او خورشيد نافي خورشيد ملا سليمان اش قام شوبو دوستكي بو دوست ابراهيم بو قالكي مرهوفا كي زانا وزينش جيرو زانا بو ما برتقا خل جم هشتا زهات ممالي بشتي مرا شارتشيبو او جتيشو برتقا ميجي كسن زاني تشبيهات خطيئة الحضارة او خطيئة الحضارة ما تشاوا يعني مرهوفي اي وكما كرد عرب تشاوا للدوف اوروبيا دشن للدوف رامان اوروبي دشن يعني وك موزيكا وتقليدات كان وك جيانا وام تقليدات جلي وادكن ازبي وي وقتي دا مدديتكو افتشتكي شاشه بلي راست يعني دماغوز هيبيس مثلا ايه موسيقى هيبيس كوريكي كرد بينك موسيقى هيبيس يعني بيتلز بيتلز جيرا بيتشي تيجي ما دوي برتقا خدا رامان بخوا او بخوا تشيروك بو يعني كسي من دوي تشيروك كده ليستن لدناف شاشتيه بدرباستون ايش بلا قد جواكا خدا الطنبوري خي والدهولو زرنيخي خوهين بكي خو دشو الموسيقى جيتار يعني مجارك باش باستي جيتار شانس اري قالك شاش شخوا دمي جي وي دمي ورد از بيجم تكوچبري اوروبا يبوين بشتي وينا هشتي وحفتاد از كوچبري اوروبا بو جبرجو وكم مشتغوتي جو عردي بري از 10 صالة او بافيم قن تسليمي مكربوت دابو مجو از بكار بينم او خوش بزارو خوشبونا شامي لو راجي ما جو عردي مش مهات استاندن تشتكي منا ما يعني وك قحرة كمرتشيوز مجبور مدركب از دركتم هشتي وحفتة از دركتم حياة كان هذا الاوروبا دجم الاوروبا ما از وقرام يعني از تكليام بهوالا رش هبو برين جي هبو الفرش هبو الور زيد ابو الور متكليام بهوالا رشيبو دناف رفي انيه دا انيا رزقاريا قالي كردستان دا اليا لو راجي
يعني إيما أم إيم روشن بون إيه هنركم بون إيه مثلا بله. إيم بخوا از وقت مروف کی روشن بیر از کت مناور فيه هبال هذا دوی دمه ده کووارا کما هبو روشن حیان هاش درد كبي ها چو سويد درد كبي روشن جمدها تخستن دواري ما ابوريدا قالك جو بي كاري درامو جو تشاب بكن ودرخن آمده بكن دفش ما بردان كتا سكران مده ازو چند حوالا مدستن حوالا کجما ایگو بزمانه کردی دنویسی قالك گوتنی هین د فرهنگ ده تننا ویش جم خو گوتن چیت کرن ها ما پشتی گو ما هجمارا چارا ما خلاص کر ما شان ده سروکرا سروکاپورا سروکاپو جدي رحمتي عثمان صبري دي عثمان صبري دخوينه پشتی هفتی که ده هفتی سروک جاری دید چه جيت برسيد بمكاتا روشن چاوا دید دراجه روشنی تابعش سروک رد بیشتر بدوینه ای گون ویسان بر بخوینه اجبر گوتن تید هانا فهم نه تی نگشتیه براسيجي گوتنن جم خود شد کنه قالك نا نویسکاریم هون يعني اللي گوتنن مثلا تركي دقرهان كاوي تشلوي گوتنه كردي بينن بله انا ديتن بله جا تشيت كرن او تشي كرن فرهنگ تتنه يا تشلو تيزان من واتياوي تشيا لو راجي بشتي وينا اسفك يعني يقولوا هات كتمه ويرا ما يقول از خوهينك مزماني كردي از كردم واز كردي دا اخفل تري ما يقول از خوهينك من نويساندني بله مدة صلاة بركاري خورا خوندن خوند وبالي كاريا چند حوالي نويسكار زمان كردي خوشك يعني تقول ام نجد دبستانا دركاتنا نزانگو ام دركاتنا بله تبيجي نبيمش كيسي خوهين من زماني كردي بله تا دنوتو د دوا د دست بنفساندنی کردی کری گمان دک نوتو دوا دم دست بيكر دست بيكا وينا دا شبه مي بارتي چه دبون شبه مي بارتي تبجي دنگ بيج بون يعني 4 ساعتا 5 ساعتا قل عاجز دبون تم او دنگ بيجيبون ما مش حوالا خوست جو از شانوك چيكم يعني شانوك بلا زينن اما نيف ساعة دا ملت اما حبكي تشتكي دي ببينه قيماوا هات مچار شانو وردن ويسين يكش بو زاروكا وسسي شانو نورمال يعني درباس بله اف جرايا كما قومي مي تشابكر او البروكس اللي تشابكر لشاشتيك دفرده هيا از ليبوريني جي براكي خو ازديات خوازم جبر قوم من زاني بوتي جبر قو شفن زفستاني وملكي طاوس شاشة بيت طاوسي ملك از بخل شنغالي جي چوما شنغالي الشنغالي جي ماما بله لی ادوی گوتی ده نگهشتم متی نگهشتم لو راجی که جارا چاپا منیا گود دو اوری دوی ازوی جبیلا ملکی طاوسی ملک راستم اوی که شانونا او نفساندنا تا یکی او بو او شانو او دا پشتی ویرا مبدست بنویساندنا کرد چیروکه کر چند کرد چیروکه باش منویسین اوجي كي قد برتوكا اخ ولاده وين مرتنا انا وين المال مش بالكليا لاخ وار هاتنا تشابكرن بشتي كورتشيروكا اذا انا كان بدست برومانيك الرومانا بيشي قوم نويسي شافين زفستاني انا خونين شيار خونين شيار يعني احلام اليقظه بعربي بيجني ده او بخا ما مستاكا تشا كرد بيقرا كتا قوتبان خونين دهاري بزمان كردي شياري دكاري بي دهاري كاكية في تيجي انه دهاري تشيا انا خونين شياري يتيجي احلام اليقظة ولا او رومان جيكل سر سي خورتا يقول الباكور درباست بيل غوندي غريميرا غوندي اوجي غوندي دور كايدو غوندي عشيرة منا لور سهر سي خورت خوني وانا كو خبقه هنا اوروبا ليق تشتي سري وانا يقدبي تلقيها بالا
یەک پەری هەنە خۆدگەهێنی ئەوروپا یەک جێ کورەی مختێرە مختار تێ کوشتن کە بێ دەوسا باوێ خۆ مختاریەت کێ حاشا هەزا و بێ ناموسیەت کێ و سەر vê gotinî ez li bakur hatime girtin ji ber vê çimem got muxtar hene bênamûs û muxtar hat li Bakurê Kursanê hat girtin. erê belê. Di navaroka van romanên gote nivîsandiye ew geliyên koçberiya te got wê derê jî guman dikin ser teksikê jî şoxulî kesekî xwedî milk koçberî xerîbiyê dibe û ne teksî tenê karkirê me hem cihê got cilad fabrîka me hebû ya ciladê dirû şolê hezara parça ji mir dihatin û hem rêstoranta me xwaringeha me hebû û hem teksî jî kêbû lê bêhtir ser teksiyê yanî ez min kar kiriye di ber teksiyê re me ew ferzend didît got ez vêca ez bixwênim û ez binivîsêm teksî carna jê 2 saeta tiştek ji te re nayê ew her 2 saet min nedibe min kompûtera xwe kirîbû min danîbû pişt xwe cara got min dixwest kes li dora min tune raşte kompûtera danî pêşa xwe min dinivîsî min romana xwe dinivîsîne ev roman yanî 5 roman min teksiyê de nivîsîne şolê 4 sala xewnên şiarî dengbêjê biçûk şivanê berxa helbestvan û neviya çiyayekî lê piştî çi min li vir nivîsî yanî rojava yanî xalên sereka mil Almanya nivîsîne û li vir me dawî kir belê li vir me dawî kir li vir jî çap te vir çap kirî belê jinav ew qeys wek dibe şano û helbest û roman kîjan ciwa bêtir nêzîkî dilê te Xwedê ez yanî tu bêjî şano gelekî xweş e lê zehmet e yanî wextê ku tu bixwazê şanokê binivîsênê tu dibê çend kes belê rast wextê tu romanê dinivîsê tu kesekî rast tu wî kesî derbas dike ya cara jê dibine di dosê yanî ew nakokiyê mezin na dernakin pêşiya te yanî ew astangîl pêşiya de dernakin wextê ku tu dibê şano divê çend kesê te hene divê ew her çend kes bê belê rast lewra jî min şano dinivîsî zehmetî min dinivîsî lê roman bi hesanî min dinivîsî yanî ji min re roman hesanîtir ji şanoyê lê kêfa min gelek ji şano re we şano derhuner nekiriye li ser mixabîn heta niha ji ber got ew sanê heya anha nizanim li bakur belabûna li vir bela nebûna lewra jî ez bahor nakim heta niha giha bê mirovekî wekaribê yanî bilêzê bê nizameka li bakur lêstibê pê nayê kesî ji mir negotiye romana te şivanê berxan tu dixwazî çi bînî ziman di navaroka şivanê berxa li bakur hatiye derbaskirin li gundekî got ew zarok şivanê berxa ya zaroka çend donim erdê bavî hene û ber berxê bavê xwe ye lê leşkerê Tirk tê her çar pênc donmîna tikirê xira dikin dikine cihê tank û topê xwe belê li dijî wa dirabê bavê wîna bavê wîna tê lêdanê wana zulm û zorî lê dikin tedalî lê dikin wî tê kuştin dimrê yanî hingî lêdan zor rêbû zarok tenê dimêne ew zarok veca koçer ber dibê dibê Enqera yekî Enqera yekî xityara aslîna Çerkeza ne Tirka nav Tirka da mezin bû rêstoranteka wî hawî zarokî tinine ew wî zarokê bi xwe digire û xwe dî dike wek kurekî ji xwe re û ew jêra gelekî qenca lê namênê wek şagirtî li cem dixwêne dibe avokat karê yekem got dest bi avokatiyê dike hevalka wî heye got dil ketibûye de lê di nav refê hevala de ye hatiye girtin dixwaze wê biparêze yanî çawa
جشوانی برخاج دولات بله، خدا بله دبی پارێزگای وڵاتی دژمنادا لێ پارێزیە هەواڵاتکی gelek ew tiştin de wir ve derbas bin yani ne mewlu hesanîtê nagokiye problemîne astangîvîna jiyana wî birçîbûnayê tazîbûnayî na tehdariya lê dibe heya gotikê wê radeyê. بله راست te behsa ax û war kir û dicîkî dijî li romanekê te dibêje ez û şalûl wek nifsandinên ser jiyana xwe te nas kirin. Rastî ew her li pirtûk li cem tune nana. Ez û şalûl ez û şalûl yekî koçbera nû çûwa Almanya بله dinya berfa li ber şibakeyê rûniştiye şalûlek ji ser me hatiye ber şibaka wî sekiniya deriyê şibakê jêr vekê şalûl derbas dibe hindir û derê şibakê digire şalûlê xwe digire dibîne şalûlê ne avê dixwe ne xwarinê dixwe şalûlê xwe dibe cem textor textor be tiştek şalûlê te denîne ne nexweş e di vegerê dabistanekê disekinin dabistanekî xwe tê disekinin şalûl xwe dê xwe de qene bifirê wî di ber dê tifirê tê ser çuqulîkî ser dara got bir rûniştiye ser deynê û den di nehûrênê şalûl ew ji xwe re dibêje di mawê bê şalûlê wê bê çi ji xênî wê bê a xalo ez mirîme li xerîbiyê xalo ev kurta çîrok strana xalo xalo ez mirîme li xerîbiyê xalo yani ew dibêje xwe bi mavê şalûlê min bê çi û ez mirîme li xerîbiyê xalo ew bîranînên jiyana te bûn ew bîranî yani çawa jiyana her mirovekê got ji welatê xwe dûr dikeve diçe welatkî beyanî got lê dijê çi qa xweşî hebe çi qas ji dwarê eborî de baştir dibe lê tu bêjê nebêje war tiştekî diye a xwar gelek çîrokê a xwar navê pirtûka min e got gelek kurd çîrok tê ve derbas dibin ew kurd çîrok piraniya wan li vî gundî derbas bûne yani li hingên wana li vî gundî de ne yek jê ew a xwar Seyid Xelîl e apê xwediyê vî malê ye ew e ji Qertimînê ye çi tiştê got didî tu digot me weke ê Qertimînê ye yanî şebeşkê got xwar digot me weke ê Qertimînê ye tirhinî dixwar digot me weke tirê Qertimînê ye yek diçe Qertimînê divegerê dibe xalê Seyid wela Qertimîn ne weke gotî dibêje dibe law wela Qertimîn wê bihişt bû dilê me de û wê bimêne bihişt wareyekî ye dizanî tu bêjî nebêje wê bimêne bihişt dizanî lewra jî me navê nekira xwe mamoste piştî demekê dirêj ji nifsandinên tê Kurdî te vegeriya erebî Joker bîranînên Joker berê piştî wê guman dikim tiştekî dijî erebî te nifsandibû Joker berî wan vîsiya ev Joker heştê rûpel min vîsî ji bo ku ez dadgehê de dadgeha Almanya de ji bo ku ez bêjim ez bê ez ji çi sedemê zihetime di şebekê de ez û Xêro Ebas dengbêj kuramê min e ez vîna şevkê me got kazê tiştekî nivîsênim em heştê rûpel di wê şevê de nivîsî wê eynî şevê di wê şevê de li cem min e û Xêro Ebas li cem me bû em mana heya berî subî min xilas kir min çû ji ber roja dî mehkema min e em ê çine bajarekî navî Nürnberg gel Almanya çima mehkemê me di wê roja dî min çûn çend ji wa çêkirin sûret min sûra ji wa çêkirin û me bal wan bela kir çûma mehkemê çima yani çi sedemî hatiye tu nikarî vegerê Sûriyê min got ev nivîsiya min daya alemê biriye nema karim vegerim wek sedem yanî wê şteyî denekê min fereh kir û ev di heştê û hefta de min nivîsî heştê û heşta de min nivîsî bû
لێ داوی فرح کرد و پاقش کرد و gelek çê kir û gelek zêde kir û çap kir ew muzakaratê ew mijarê wan çi ne? Mijara yana di jiyana minî siyasî şaşîtiyê got em yanî wek xort Kurd bîrewer û welatparêz çi şaşîtiyê me derbas dibin. Hewqasî em di şaş derbas dibûn ku em weka cokera em di destê alemê de bûn. Yanî geleka em kartanîn û me nizanîbû got em me bikartînin mixabin yanî tu bêjî Felestîniya em kar anîne wek cokera Amerîkîya em cok ew xwe li ser bingeha wêne navê wêne muzakera got ser bingeha gotina wezîrê xarîciyê ê Amerîkî John Foster Dulles dema jê pirsî me Kurdê hingî şewreşa Barzanî nemir ka ser Kurda çi dibêje gotina wîne got Kurd cokerin. Ka ji me lazim ê wa bikar bînin. Min jî ser wê gotinê ev Bala te kişan min nivîsiye û bîr û baweriya em de got heta ana jî em wek joker têne bikaranîn. Yanî ser vî rengî min got me pirtûka xwe nivîsiye. Yani tu dibêjin meselen jiyan bi Kurdî jî heye ne tenê bi rengekî din jî yani îro ez berînha jî careke te behs kir behsa di çawa meselen hîp-hopê yan nizanim çi meselen Kurdî heye çima tu yanî zane çawa teqlîdê dikim mîne. Kultura Kurdî mixabîn em gelekî ser nesekinîne ana tiştekî diye yanî niha di piştî şoreşa karkerê Kurdistanê gelek tiştan te guhertin bi rastî yan yek wijdanê xwe bêje dwarê folklorê de dwarê xwendinê de dwarê ziman de gelek tişt hatine guhertin û bi serkeftin hatiye de guhertin. Berî ana ême gelek xortê me Kurda me bi Kurdî nizan bê teqlîdê dikir. Me weka xeyrî xwe dikir. Ne em li stranê xwe li folklora xwe em nedibûne xwedî. Ne got em nedibûne xwedî em ji tirsa nedibûne xwedî. Yani heger ez mişanok li ser folklora Kurdî binivîsane ez ê bikim hepsê. Wî teعدارî li me. Lewra jîkê bêje me yanî em dibûne bohîmî, em dibûne wicûdî, em dibûne şûî, em dibûne çi bane lê hema got em dibûne Kurdî em dihate girtin. Kesî hej me nebû yani tu bi wana şûî kesî hej te nebû bi wana bohîmî kesî hej te yani êm jiyana me bêtirî 10 sala min nav wicûdiyê û bohîmiyê de qedandiye. Yani ez mirovekî bohîmî bûm Libnanê li Beyrûtê li Tirkiyê riha me dirêj û pora me dirêj wek bohîmiye wek kesê hay xort mijana xwe der kesî nehêj me min kesî digotim tê çi ku tê. Lê goz bûme partî wez ketme nav partî de jiyana bi derk hata guhertin. Zordariyên me hat ez hatime girtin yanî lewra jîkê pardon lewra jîkê te di meyzan got însanê Kurd xortê Kurd mixabîn got ew hewqas di welatê xwe vegirêdayî bû lê tirsê dihişt got ew berê xwe bide zimanê erebî elhemdulillah îro em bêjin gelekî em îro em serkeftî ne di warê xwe de li zimanê xwe îro zimanê Kurdî gelekî heye radekê got îro bi hawara got dikarî her tiştî bêje pê binivîsî bê astengî. Belê rast e. Mamoste pirtûkekê din ezim yê digrî bi erebî Ene li bakî ene li bakî. وكنت أنا الباكي وكنت أنا الباكي çawa daîm tim ê Kurd digrî di çîrokê de ew xwe Kurd te çîrokin ê yeka dil dikeve gundiya xwe de yani dixortin xort qîzeke di gund de dil dikevne ev dû de lê ê xort
ای خورد به شورش و گریداییه بی کچک زنبه بله بی گوهلی زنبن بله هوقا عشق و هوقا کیف خوشی نبود هیا لیروژه که خورد ونداد بریار تی گوهره بگی شورشی ای کچک نزانی شخود پرسه گلو چو لبناني بشغلي شو فلان دبري شو تركي شو اوروبا نما زاني داوي تي دقيجي قها شورشي اللي دفيده من الحياة قوتي قشت انه قها شورشي وبريار دقري اوجي بقيده دوي دمي ده هوقس قريه او تاني دقري بله راست مامۆستاش خوا تب کوردی نووساندی تب عربی جی نووساندی راست کوردی زمانێتی دایکەی لێ ئەماش دەروی گۆ زمانێتی کیژان زمان بێتر تتکارە هەستی خۆ جیبین يبقوا زماني عربي خوندية هم سبطايج وهم دبستان وهم زانغويش وهم المال سر برتوكي جو هاتنا خوندن مخابين يعني دما قومت خوند ورقرتن زماني عربي بيفتنا بوجه يعني زماني قد جي انجليزي وش فرنسي جي روسي ورقرتن زماني عربي وزماني كردي تنبون ما بزماني عربي تخوند لو راجي كي از بزماني عربي خورتم لناي وي استانجي جو ازماني خوجي نكارم به تبيجي نبيجيش برقو بزماني عربي خوندي از بزماني عربي دبيني بيجينم لازم بكردي كارم بنويسم يعني نا جرينجا جو از بعربي ببونيشم از بكردي ننويسم ليه انا جا از بعربي دنويسم يعني قالك كوفاري يعني خوندن و چکانه بزمانی عربی از دنویسم اوجی خالی سیاسیین يعني خالنا السياسيين دنویسینم بقوا عالم قالك بخويني وكيدي از وقتي قدما قد دبي رومان ودبي شانو ودبي تشيك از نما بزمانی عربي دنویسینم بزمانی كردي بله راست مامۆستا پشتی دەمێکێ درێژ نووساندنێ نابەرا شانۆ و ڕۆمان و چیرۆ ت ئیرۆ وەک عباس ت خۆ چاوە ناز دکێ ثاني يعني إيمة از قامة تمنكي جوزنما كارم وكبري از بي نویساندنن گو متخواست از بکم ایرو از تخوازم گو تشتی گو بری آنها نویسینه و آهن شاشتیم تیهنه گو از جارکی دی دوا شاشتیه ده وگرم لی تبیجه نبیجه از وک بری مدگو پرتوکخانه کردی والایا ام دهما می داگرن به چه رنگی به چه پرتوکه به داگرتن دما گو ام پرتوکخانه خوی عربی کردی ام ریز بکن گو پرتوکه ما داگرتی بن لو راجي كي قال لك نفيسكاري ما هبون مثلا نافي وكا حليم يوسف وكا مدني فرحو وكا فرات جوهري وكا مدنفيسي اري بخوشك دهاتنا نفيساندن دس بيك بو وك محمد اوزون وانا اللي او برتقانا كردي ندها داقرتن انا تكاري بيجي برتقانا ما داقرت يش برتقانا يعني قرك ادباورتكم هر حفتي بهتري صد برتوكي تي شاب كرند كردستاني تبعيدا بري تنبون لو راجي كي ما تقو ام بنفيسي ما تشبي بنفيسي نم خوجي خلاص كنت بوقو برتقانا ما بيداقرت يا انا بيجي از وقتي قدما قو از بنفيسي مثلا برتقال مني بشتيچه از 2 سالا سرسكني حياه قو مخلاص كر ابناء مد دهي بعد خلاص كر متخوز زوز خلاص كم يعني السر شاشتي وينا وشاشتي زمان وش جراماتيكا وينا وسر نتسكن وهم برتقام خلاص بس برتوكي تشيك بدش بوق هم زماني ما بي شاب كرن زماني ما بلعب بس لأبرتوك يعني قلت بخو نيجي براسي يجي تكاري بيجي برومانا كسر كفتي ده حمو واري انا يعني ايه از قالك كيف خوش من از الجور في عمري خو وزقام يعني افجمات کارو خباتێکی باش دەربارەی وێژەیە کوردیتگیری بڕاستی ئەو جێ سپاسیەیە تا پرتوکخانە کوردی ئانی زمان و زەنگینبوونا پرتوکخانە کوردی
ایرو وجهه کردی دچاوات بینه دناو وجهین بیانی دده هي ام نجهنوي رادي هين يجي ام ندوي رادي جو ام بيجن بي والله جهاية مثلا يا روسي ان يا فرنسي يا انجليزي وانا ام نجهنوي لي ام هين ام بريدنا مخابين ثاني ايرو جيانا مودرن ايرو جيانا تكنيكي الكترونيك وتشتوله هن استانجيل بيشيان فيسكاروش كان وتشتي هري بالكيش جوجل كرد زماني خنا خويني يعني از بهور ناكم دفي جندي تمامي ده جود انسانا برجوك خوندبه ابجي دبي استانجيل بيشاما يعني مرهوبكي المان دماغو برتوكي دنفي سنه حفتياي درباس نابي بهتري 2 مليون 3 مليون انسان برتوكي يتخوينن لو راجل بي مليونير اف برتوكي خو صحيح مش بيريكا خو مبرتشيك دانينا ومتشاب كرنا يعني حفت برتوك من اسطنبول تشاب كرنا $7,000 دايا راست وهر 7,000 برتوك جيم دانا هديه دانا برتوك خاني كردي اللي باكر ومدانا وقفه اسماعيل بشكشي يعني ام تكفنا ام يعني اللي ولو جيكي اذكار مشتر بيجم براسي جيكي ام قالك بيش كتن اري قالك برهامي ما نجهنا وي بيرادايا قوم بيجن والله سركفتينا بصري صديق صد ليدي سنة كم نكان بيجن بي والله نا يعني نتشتكي نبال كيف امام استا يعني ام حوجي چنه گو وجهه کردی جی ام بکن وک وان وجهین بیانی يعني بلكي نب و استا وجهه روسي مثلا لهمانه كي ميويش بي يعني ثاني ام حوجه داري ثاني چنه هبالي دلالة او بري هر تشتي ام بي دولة يعني دوختي قول دولتها ما وكبا دولتي روسيا بنات يعني آلي كار الدولة آلي كار يدين بيسكارا يعني دولة بروجرام وجاي خورا الديني داش بوغو بيش كفي اب استانجيل بيشا ما بهبيتكم يعني بيش انها مثلا هبال لسر دلوروج ابا هي خدنا في شكل نبوي وي درجة قوم بيجن بي والله تمام لي تشتيق استانجيل بيشا ما درت كفي ودت زرافي مجي هنا يعني بديتي بام دنبيسن يعني بهزار انها برتوك بتيبي عربي تنن بيساندن كاجمر بيجا كاز يك برتوك جوانا نكارن بخوين يعني هم صوران يجي وهم تيبي عربينا او جي نكارن يعني از دماغ از سيمال كدرباس بوم السكن عندم جرخي وياليبا چمتا برتوك بخورانينا چينا بيت برتوك بخور بيني همو برتوكي زماني كردينا جباشور تبين روجاوا از جباشور از ايما روج آبا السكن عندم بري گواز درباس بوم البرد دري سكن عندم يا حتى يك هات راجتا برتوكامي كا تشتي دنويسانه ما مستاد زماني كردي من ويسيت كاري بخويني بيم تشتي دنويسانيه مخامي نزاني بخويني ايش بقى قلت بي عربي هين بوافقين يعني نسو جيبيجي يعني او ضد بستانا خدا تيبي عربي خونديه تيبي لاتيني نكاري بخويني امشي ولو يعني اذان منها مثلا سليمانيه ده كده الوضع بهزاره برتوكي تيبي عربي هاتنا بيصاندن او راماني او روماني نوانا تمام مخابين قوم نكارن بخوينن دبي امورقرنا تيبي لاتيني حتى قوم كاربن تيبقشن حتى قوم كارن بخوينن ابجي استانجي قلب البيشاما زي بيتكم بو اب استانجي بيشاما بين هلاندن ودواري دي دشكي اليكار يعني جبر قوم ملت ناكرن برتوكا دبي جهة كابيجو اليكاريا نفيسكار بيكرن يعني كسي نفيسكار دماغو جبريكا خد ديني وكس نكرجي دلش كستن شي دبي هم مورالي وي خرا دبي لو راجي از هيفيتكم يعني بيش ورو ان شاء الله بيش روجين بيش ده
هەگەر ئەم سەرکەتن وام ئینشەڵڵا مێ بسەرکەون ئەم بهێوین هێوی ئێمە خۆش بەێ ڕاستە مامۆسەنەها تەپرسێکانی بیرامە بەلکی ئیرۆ لە وڵات ئەم نکاربن بێتر پرتوکان چاپ بکەن یانجی ئەم نکاربن بەلا بکەن یانجی پرتوکێکی ئێستخوازم ji ber meselê madî em nikaribin bikirin belkî hinek dûr de zirarê xwendinê wan kêm dibe li Ewropa pirtûkê got we çap dikirin we belav dikirin gelo kes nedpirsîlê هەنا gelek ew jî kê tiştin ya mesela înstitût hene mesela înstitûta Brokselê ya Parîsê ya wana ew pirtûk û ji wana re ji nivîskar re çap dikirin ew pirtûkê kesê xwe yani pirtûkan çap nakin got ne têkiliyan ware hebe yani pirtûkê xwe çap dikirin lê ême weke nivîskarê serbixwe yani hene ew kesê serbixwe divê ji birîka xwe perê xwe deyne yani ti cihnîne got pirtûkîna çap bike heger tu bi zimanê Almanî binivîsê heger mesela ev pirtûkê me bi zimanê Almanî bana ez îna milyonêr bim yani pirtûkê me bêne firotin û dewleta Alman wî pera bidê me belê niha mesela niheval niha dixwazin mesela yani piraniya pirtûkê me li ser şewreşê şewreşa Bakur'a mixabin rojekê jî hevala negotim kamê pirtûka te çap bikin heka çap jî bikin wê bîst pirtûka dilem û êdî ji xwe re bin ev jî kê nakokîk e yani ev jî astangîk e dibêjîya nivîskara got naxwazin pirtûkê wan bêne çapkirin ne ji birîka wa bê mamoste diriyan nifsandinê xware berhemên xware kar û xebatê got we kirî him karê siyasî him karê şoreşê him ew berhemê got we bi Kurdî derxistin yên we bi Erebî jî derxistin wek nivîskarekî piştî ew qeys dem çi nameyê dixwaze bide kesên got wan pirtûka dixwînin yan nivîskarên Kurdîn derdora xwe wek tecrûba xwe di çawa de dinîşan ew hêviyeke got her nivîskarê Kurd hêviyeke wî heye dema got pirtûka xwe dinivîsî hêviyekê wê got gel bixwêne belê min nexwasim îro ne weke bereya îro zangowa me çêbûye bi hezara xwendekarê me çêbûne hem sertayî û hem zangoyê de ja derbas bûne mixabîn gelek ji wana navegerine wecaya Kurdî pirtûkê Kurdî naxwênin ne got pirtûkê got ê got ji watenê têne xwestin ev jî kê bandoreke gelekî li nivîskara dibe ez hêvî dikim ez hêvî dikim got kesên got ser zangoya ser dibistana disekinin pirtûk ne hene bilo taybet pirtûk ne hene got bi rastî serkeftîne gereke derbas bime nav destê xwendevana di pirtûkxana wa de bêne cihkirin ji bo na got hem ê nivîskar jî kê cihî dilî xweş dibe û hem tiştê berhemîniya digihîne kesên got karibin rexnê lê bikin karin nerx bikin karin dilî wî qewîtir bikin got karibê berdewam bike nivîsan lewra jî ez dibêjim ez hêvî dikim got hebikî kesên siyasî û ê bojayê mejûl guh bidine nivîskarê xwe yani ne ê min mire neme derbas bû ez heştê salî me mire derbas bû belkî ez çend salî dî bijim ez karim yekê binivîsim di dua binivîsênim lê hîn xortê me hene gelek xort hene got vî warî de niha îro kar dikin lê mixabîn got ev astangê got em buwar derbas bûne anan pêşiya wa jî tê gereke ev astengên pêşiya wan bêne hilandin ji bo na got bigihîne wê radeyê got weja me jî kê weke ê Rûsa weke ê Almana weke ê Fransiya wana serkeftî bin ez hêvî dikim em ê biserkevin Sağ ol spas mamosta gotina dawî ji bo te behsa şagirdê me zanîngeha Kurdî dibistanê Kurdî kir ji bo wan tu çi dibêje Xwedê zanê di vî gundî de çend hene yani ez gelekî kêfxweşim di vê malê bi xwe de jî kê ew ji wê ha yek ji waya
خواهاویژی که زانگه خلاص کرد ئەبین و دەست پێ کرد بله یعنی ئەس چت بێژم ئیرۆ ینی مە بەهەوەر نت کرد و ئی ڕۆژێکەوێ bi zimanê Kurdî di dibistanê dê xwendin بله راست ana îro zangehê me çêbûne îro bi hezara xortê me diçine weke Ereb bêjin camiat بله zangehê me em ez hêvî dikim got xortê me gelekî guhê xwe biniş ber got em mehtêcî wa dibin rojekê wê ê ev qa xwendevanê hene wê hindik bin ji me re ji kar û xebata nav welatê xwe de wê ji me re hindik bin em hîn jikê mehtêcî wan e em hîn jîkê em mehtêcî serkeftina wan e ez hêvî dikim got guhê xwe bidine xwendina xwe û bi taybet weja Kurdî bibine xwedî ام جی وی هیوینه گلک سپاس شبو تجی گوتا درفت دامه ام ایرو بخلقه که ببین میوانه تا بله تماشاوان هجا ام گهشتن داویا خلق اخوی ایرو حیا خلق اکدن هون بمینند خیر و خوشید